Ukur tang simen na maulai constituency ba tay bor pathaw ka sining konglong bau kwa ban pen shai shigipat ba baula pen kod lun ya ka jinge day bat ka party barim ka baula mi ban aireng hak election MLA house na marchar pulai ya kani uba tay bor ulakran hadin bala deb ban bishar banya ya ki kod kisla jong u ko mukur tang ban aireng hak election MDC ka ban salong hak arpui terek mentau banai abakran bekilar pathai kubor uba tay bor long bau snow thu ya ka jing so si jong ki pai ba halor ka jing le ya khun jong u na ka wei pat ka party hak election MLA house nam araja apulai kum tau ong ru ba dei lemba ka jing kar pa jong ki pai ba bau la shim ya ka rai ban mi ai reng hak election MDC kum ukur tong shimen Matasi berpikir porok ketika segi pangile ka seperti ini prepare kandidat porok ki bayile ke election apa 20 mulai constituency but ngisham ba porok ni long ballot ki nomination juga porok tementak la deskopor ben kre ba katama ngile ke election but du mentasi kamtia kamdam ngin trai namta ngin pois kathang khang ngin abat trai namta ka pit kebiang jok sno mulai Pajba, Paikaman Sulam Ikman, Namta, and Pit and Pit Kabian constituency. The Kinikin Rusnam, Kikam Gibanga Tray, Lada Pilet Haman Lakishnong, Salet Benuat, Kimati, Kabangalabu, Kikam Gibanga Tray, and Takashon Molai, Numdan Balab, Nomba, Nan Hamle, MDC, and Ray Plasutu, Kumkabor, MDC, Dakaji Tristom, Dakajing La, Banyade, but Ki officer, Ki officer of Carpala, Banora Abun, Kijimatai, Nagamata Kashnong Molai constituency. Ngadan kajing angnur kamtam nam ta kon samla ha ikun samla kidan ki pai kamat sanga nam ta kam ki jamre ngakwa panong ni kapor samla kim ni ben diaw men sim da kampadan makna kalenti klinti si pon wan nang la ban prila di kon samla ko bangla jule hakini ki arp slam kajing sakri snong molai pat kai ka bangan le nang ni kamat kade kalong bat kenti susu snong molai ki bentak per hak bede bat banlong gawe ni ki constituency ki papau ni ki jelas ngi hadian bangla ya dep eksekutif ni ka nakaliang jong ngahi usap jonga kumba kade ka basnai ka snong maulai do mau bena mentang ayo usap jong mau bena ya ka ba kanlong kencing betai wat apa des council ru bila i kidan i lightly mau bena ba penyeng namta ka des council ngit scam ba ru mau bena ngin nang pet scam snong maulai jong ya jinglong kerpang jong ka bat kamtam ko makalong mentale ki Senang kita mau lightly mau bersih pelap ki mau benar ki dorbar senang sengte seng samla kita gidi pangidan kaman penklan wat la dadan kecik persang jadi wipat mentabat pentut kompenya senang penya tahu ring scam da kecik job jung mau benar anak pas scam su kecik long senang jung tahu bangin ai ka bor ki kram bagla ban train nomor be maki ki beda ya kari becak bring dorbar senang kai ti ke beda becak bring tak ada mau benar yang nam takta how mau benar Lisbon ngalingo kita ki boong tip ki i kum noi katai ka do nut jungai ki in renga ke bangala rai bot pajba ngan let bot pajba wala shan ngan job ru ngan simi ka raju pajba ke ki benta bang de la tang hapan song marwe ngan song marwe ben tamangan tre nam takabit kebiang kuma play i kini ki islam ngala tre kumu breu ngala tre nam tak song molai ngala sakri ban tak song molai ngala sakri nam taki benta per khamtan kun samla keju ka kam ka bangala tre kini ki terus nam ngan tre biang hagini islam manwan lalu pajba ibit yang aman long biang kum nomi khmat chuki dan mi khmat sakri intor bartawan jo dis council Pi haka election kecing ketok kadon baik ma pi babun ki bade ki percaya ingin tikin ketok helna kaliang jonga kumbangala rai ringkat bagi pajba anu terus ngihi bangan mi no nang ke parti manung pilih ngalami bangla resign not bangla perkut sunan ke JD jonga bagi ke parti pementangan di kurtong sebab badan bagi jingtu kuno kan ai ji sakri ba hatam sno molai kata ke bentah ke kuat pentip iki pajba anu sno jong ke sno molai hoi meni kini ki akan sistem marjar pulai kila bendan ke susi nak liang jing pajba ya ke jinglet jonga ke parti re nak liang jonga panma pajba ya kata ten kumalakran bagi pajba mentapal bagi kuai nga banyele no kum kertong semat nak liang ngalakloi banyele kum kertong semat dengan job ru kakam kangsal ada kumala cukran ni barapor diberi bentre mendil ke parti de ngantre ram lalu pajba waila dengan sesian mengenong nomik pan ngantre ram nam tak senong mola naga bentabat kentiu senong mola ke de win senong ke bakaje pergi ke pai kemat ya konstitusi